Pamirsa nyangger pengerau Idul Adha, Bali saya nicapan penggelimbak ternak untuk ngeraksa ternak bebas penyakit mulut dan kuku. Manut Kepala Balai Karantina Pertanian BKP dan Pasar Putu Tarumanegara, Paikatan Dani sampun mempidabdab ring sejroning nampenin pengelalahan penyungkan inucap. Kewawahin taler pemekas ring Bali, pengupaya sejeroning nambakin pengelala PMK dat kebuatang, napi male ring Jawa miwa Lombok tambi samian wawidangan sampun keni pengelala PMK. Puni kemawinan paikatan danis tata memperkanti sarang instansi sanima paikatan, angga usaha ring lapangan, antuk nuriksain selami 24 dau ring suang-suang genang ranjing Bali, luiri ring pelabuhan Gilimanuk, pelabuhan Padang Bayi, Bandara Ngurah Rai, sa pelabuhan Benua. Nganinin penglimbaknya nih, paikatan danis sampun mempidabdab mangde pebuat ritat kala pengerau Idul Adha sida kejangkepin. Santukan pengelala inucap nenten wantang lintangin ternak, nanging tala melarapan piranti utawi alat angkut, miwai manusa. Paikatan danis sampun incapang penereksan turumaning perkanti, sekadi ring Gilimanuk, ring genang ngeranjingnya nih sampun kepasang spraying otomatis. Pet Prade wenten pelinggian ngeranjing ke Bali, permangkin sampun keni disinfektan. Yudi Karnedi Bali Pos Nguningayang.